Yes, nshuti bakunzi bacu hano kuri Ibakwe Media TV, reka mbasuhuze, reka kandi mbahe ikaze irambuye cyane kuri page y'amakuru agezweho ku mutekano ku butaka bw'Iburasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbanze mbabaza ariko niba muri tayari kunyumva no kuntega amatwi kuva ku munota wa mbere kugera ku wa nyuma. Udushyiremo muri comment mushyiremo kugira ngo tubone ko cyangwa se mbone ko turi kumwe gatanu kuri gatanu. Mbashimira cyane ku rukundo mukomeje kugenda mutugaragariza, tubibona uko bwije nuko bukeye. Yes, ntabwo bisanzwe Bwana Kalemba Aimable atuzaniye operation ikomeye cyane M23 iri gutegura. Hari gutegurwa operation nakwita karawutaka, nakwita kasamutwe igomba gusiga ijonjoye FARDC ndetse ni coalition yose birumvikana, ni FARDC, FDLR, Wazalendo, FDNB. Bari abacanshuro noneho bivuga ko ngo n'ababirigi bamanutse bavuye hariya Kindu muri Maniema, ngo batangiye kugenda bisanza mu bice bitandukanye bituwe n'abanyamurenge hariya mu bice bya Bidego. Tumaze iminsi tunabwiye abiciwe hariya muri iriya misozi y'Iminembwe. Aka kanya amarira n'amariba muri coalition, abarundi bo barasa naho bya bintu byo kwigira ndigabo bakajya imbere ku binongo y'urugamba, ngo batitaye ku kuba FDLR na FARDC basiganira kujya kwa divansinga. Ubu nabo ngo ibyabo byabashoboye. M23 ititaye ku biki ngo iri gupanga kwisubiza umujyi wa Uvira mu buryo budasanzwe. Ni munyemerere nakire Bwana Kalemba Aimable abitubwireho gatanu ku kandi ibice byinshi bigomba kongera kuba tombe. Abiteguye ko turi nimbi z'amazamuka bari tayari barahari. Ndabizi neza ko muri comment baza kubigaragaza. Hanyuma ariko ni munyemerere duite tukubita tubangura ndanababwira urutonde rw'abayobozi ba M23 bafatiwe ibihano. Birumvikana ko M23 sinzi nawe mubizi, abayobozi bayo by'umwihariko mu bya politiki ndetse na gisirikare abenshi ubu bariho batariho. Bega hari abababona nk'imirambo cyangwa se nk'abari mu mva, reka tubivuge gutyo. Aka kanya General Sultan Makenga hari abamubona nk'uwapfuye cyangwa se nk'utariho. Impamvu y'ibi ngibi ndaje nyibabwireho. Ababona Colonel, hari ababona Colonel Nanga nk'uwapfuye cyangwa se nk'utakiriho. Joseph Kabila Kabange haramubona nk'utakiriho. Murabizi ko akatugena cy'urupfu akamburwa mu by'ukuri ububasha bwo kuba umusenateri igihe cyose cy'ubuzima bwe. Ariko kandi aka kanya reka tuze turebera hamwe urutonde rw'abayobozi ba M23 bari mu bihano karahutaka. Ariko ibi byose ntabwo bibuza abaharanira impinduramatwara gukomeza gusubyamo. Bwana Kalemba umeze ute? Meze neza ndashimira Imana kandi nagushimije Bwana munyamakuru. Ndifuriza kumererwa neza, amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani bigumane namwe, nanjye ndahari cyane kandi mbayeho rwose kubabera imboni no kubabera amaso. Kagira Imana urakoze cyane. Hanyuma Bahunzi Yobera bari kumva ko ngo bishoboka ko M23 yasubira Uvira ndetse no Murindi. Uvira barekuye muri Mutarama. Abantu batabyumva nyuma y'uko yari yafashwe mu mpera hagati mu Kuboza. Bivuga ko M23 ngo kubikora ngo n'u Rwanda ngo yarenze ku mategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se yarenze ku bikubiye mu masezerano ya Washington DC. Byararangiye M23 ifata Uvira, amahanga aravuga aramagana, u Rwanda rurabiryozwa ndetse byabaye inkomoko yo gufatirwa ibihano kw'abayobozi mu ba RDF, ba General Mubaraka Muganga, urabizi, ba Rukika Rusisi bose barahanwe. Ariko ibyo byose mu by'ukuri biragaragara neza ko byamaze kugenda byakozwe hirengagijwe nkana impamvu yatumye ibyo bice bifatwa cyangwa se bibohorwa mu bundi buryo. Hirengagijwe nkana resulta umusaruro wifatwa ry'ibyo bice ubwo M23 yabigenzura. Ubwo ndavuga Uvira birumvikana kubera ko akumwera abaturage baho basogongeye ku mahoro, bakubwiza ukuri ko babonye ibyiza byo kuyoborwa na ARC ndetse na AFC M23. Ndagira ngo mbwire abaturage bihebye ba Uvira, hari inkuru nziza wabateguriye cyangwa se wamenye igaragaza cyangwa se ishimangira ibakura mu gahinda n'amajune ko M23 ishobora kuza kubatabara bundi bucya. Biri gutegurwa bite? Bwana munyamakuru rero ngewe ahangaha ninjya gusesengura ndahera ku biri kugaragara n'amaso cyane ku gikorwa kidasanzwe M23 imaze iminsi igaragaza. Hari abasirikare benshi bari gukurwa mu misozi y'ahitwa za Kavumu.
ariya za Kabare, hari abasirikare bari gukurwa mu misozi ya za Nyangezi babazana ahitwa ahangaha mu misozi yegereye hafi na za Mumosho muri Bukavu. Aba basirikare bari gukurwa za Mumosho ni nabo bari kuzanwa berekezwa mu mirambi yegereye ndani za Kamanyura, ari nabo n'ubundi bafite umugambi wo kwerekezwa mu kibaya cya Ruzizi kongera y'abasirikare bariyo. Ni nabo kandi bari gukurwa muri ibi bice bamanurwa ku muhanda w'Imisonari 5 uva muri bino byerekezo bya za Kamanyura umanuka gatoya werekeza mu byerekezo bigana ahitwa za Rururi, za Kisozi, za Kabumenge. Ibi bice byose hatangiye kugaragara ibimenyetso by'uko uyu mutwe wa M23 uri kugenda wohereza y'abasirikare, ndetse kandi bwana munyamakuru, iki ni ikimenyetso kigaragaza yuko uyu mutwe nyuma y'uko Amerika zikavuga, nyuma y'uko ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi biza bikavuga bigasa naho bifatira umwanzuro uyu mutwe, kandi nawe uvuga ko ikirwanirira ikizi, bisa naho byongeye gutuma uyu mutwe urakara ku rwego rudasanzwe bitari bimenyerewe cyane n'ubundi nk'uko byari bisanzwe muri ino minsi ishize. Kuko nk'ubu hari amakuru dufite yuko n'igisirikare cy'uburundi kimara kumenya amakuru y'uko uyu mutwe ukomeje kohereza abasirikare ku muhanda w'Imisonari 5 hafi y'umuhanda RPR 133 uva muri Uvira uzamuka mu byerekezo hano uja mu byerekezo bya Kivu uzamuka Sanje na za Ruhungi. Byatumye n'ubundi impande zose n'ubundi hakomeje gutangazwa amakuru y'uko ziri kurebana ikibisho isegonda ku isegonda cyangwa isaha ku isaha. Dushobora kumva ikintu cyaturitse, dushobora kumva ibintu byabaye bibi, kuko makuru atatu yo bidasubirwaho mu makuru mfite yizewe neza 100% mfite n'ibimenyetso. Uti 100%? Nuko yamaze kwemeza yuko igiye kugaruka mu misozi ya za Kiriba, igiye kugaruka za Kazimbira, igiye kugaruka Kalungwe, igiye kugaruka Munanira. Nyuma y'uko n'ubundi igisirikare cy'uburundi cyo gisa naho gufungura Uvira byabaye inzira nziza yo kohereza abasirikare bava za Gatumba boherezwa za Munanira, boherezwa za Kiriba, boherezwa za Kazimbira, abandi bakomeza muri ya misozi ya za Kamombo. Bivuze yuko gufungurwa kwa Uvira byatumye igisirikare cy'uburundi kiba inzira nziza yo gufungura imwe mu mihanda iva Uvira werekeza Minembwe. Nubwo hari imihanda imwe n'imwe yegereza Kishura, Karenga isa naho yafunzwe n'uyu mutwe kugira ngo abarundi batohereze abasirikare, ariko bivuze yuko abarundi bava muri Uvira bakamanuka mu misozi imanuka gatoya hasi muri za Baraka na za Useni ku muhanda w'Imisonari 3 bakatisha ibimodoka bya gisirikare bakahohereza n'indi misanzu yo guturuka mu kiyaga cya Tanganyika. Yego. Koherezwa mu misozi yo muri Minembwe. Bwana munyamakuru, rero ubwo izo ni ingero nyinshi ndi kuguhereza zigaragaza yuko uyu mutwe byanga bikunda mu gihe abarundi FARDC mu mazi iminsi mwumva yuko hari abasirikare bari gutozwa mu kigo cya gisirikare cya Munanira mu Burundi n'ahitwa za Bururi. Mazi iminsi mwumva yuko hari amahugurwa y'abasirikare ba FARDC n'abarundi na za FDL bari gutangwa amahugurwa mu kigo cya gisirikare cya Cibitoke. Abandi nabo bari koherezwa rero muri Uvira hazakirwa, nibo bari koherezwa mu misozi yegereye hazasanje. Niyo mpamvu muri kumva rero bati Bururi, niyo mpamvu muri kumva hitwa za Kabumenge, hata za Remera, za Kigenge na za Mayamoto, ngo makuru atatu ngo iri kugenda yinjiramo. Akaba ari nayo mpamvu FARDC iri kugenda ikora ibitero bya drone ndetse kandi indege z'intambara, ni ukugira ngo itere ubwoba M23 idakomeza kohereza abasirikare. Ibyo bitero muri kubona biri kugenda bigabwa cyane leta y'igihugu cy'u Burundi na leta ya Kinshasa bafatanyije n'abacacu badatoranyije. Aba baturage nta kindi bazira ngo nuko bazi neza yuko ngo abariyo bari gucumbikira umutwe wa M23 kandi na Emirates twirwanyeho. Yego. Bwana munyamakuru ndakubwiza ukuri yuko amakuru mfite yanga muri Uvira mu gihe gitoya, ngiye nguhaye igihe kitangana n'ibuza n'iminsi igera kuri 3. Niwe ugeze kumbwira itarafatwa. Usa n'uwantisipa igihe Uvira izafatwa. Wampaye icyumweru. Nabaye icyumweru. Harenzeho umunsi umwe, ntabwo ndi bubibare mu buryo bumwe cyangwa amakuru adafite ibimenyetso cyane n'amategeko yacu dore ko abihana. Rero ntabwo najya gutanga amakuru afite ibimenyetso. Hanyuma
hamaze iminsi havugwa imirwano mu misozi ya Kabunambo wegera cyane cyane buri muri Predo Ruzizi bikavugwa neza ko imisozi nka Runingu Kabunambo aha hose ubundi nindi uhagenzura aka kanya ko bivuga ko hari ituza aka kanya ariko hari ubwoba budasanzwe bw'uko isaha n'isaha ashaka kongera gucika igikuba kubera ko M23 hari uburyo yamenye cyangwa se itafashe neza ifungwa ry'imihanda iva Bukavu yerekeza Uvira. Ahangaha M23 ngo hari uburyo ngo hari aga surprise iri gutegura bimeze bite? Uzara munyamakuru rero buriya kuba iriya misozi yegereye hano za Kamanyura iriya misozi yegereye ahitwa yegera hafi n'imisozi yegereye za Ruberizi, urebye imisozi yegereye ahitwa za Ruzi, imisozi ya za Rusha, imisozi ya za Kisozi cyangwa Kabumenge na za Murunga n'ahariya za Rubarika, kuba hari imisozi uyu mutwe utabasha kubonamo inzira nziza yo kuba yabasha gusa naho ikontorora ibikorwa bya gisirikare cy'u Burundi cyane nk'ibiri gukorerwa za Kibitoke, dore ko hariho ahantu mbona igisirikare cy'u Burundi kiri kugerageza kuba kiri gutegurira abasirikare benshi. Yego. Ibi birashyira puresha ikomeye ku mutwe w'amaboko atatu uri kuvuga uti nibuza mu gihe twaba tuvuye Bideka, Rubarika, mu misozi ya za Kamanyura tukamanuka za Murunga twerekeza na za Kabumenge, nibuza tugafungira ku muhanda w'Itosunari Gasana ahitwa za Kakamba na za Busha. Yego. Abarundi nibuza niba babashe kuba baca hano za Kibitoke ngo bambuke bagana mu misozi ya za Ruberizi na za Rungutu na Cyazi na za Kabunambo. Abo barundi batangiye kuba offended ku rugamba ubundi bavuga iki ko ngo FDLR Wazalendo basiganira kujya ku mirongo y'urugamba na FARDC kuko buriya mirongo y'urugamba FARDC ziba ziri nyuma cyane nk'umurizo. Abarundi ko barekuye basarendinze bo uze kugira icyo bavugaho kubera ko mu bukaka bwa coalition ngo imbaraga z'Abarundi zacitse donc zacitse intege uze kugira icyo bivuga. Ngiye nkunda kujya mvuza amakuru yanjye ntabwo nkunda kuvuga ibintu byinshi. Umaze iminsi mwumva abagore bo mu Burundi bavuga bati abagabo bacu bari kugwa ku rugamba kandi twebwe n'abatahutse nta n'amafaranga nibuza babahereza ndetse bamaze mu mwaka cyangwa imyaka ibiri. Yego. Inzara iravuze ubu kandi dufite abagabo b'abasirikare bati abagabo bacu abasore bacu bari kugwa ku rugamba. Yego. Kandi nta musaruro n'ubu rugamba ruri gutanga nk'abaturage batuye mu gihugu cy'u Burundi. Niyo mpamvu rero leta y'igihugu cy'u Burundi iri kuri presi ikomeye cyane ivuga iti niba abaturage bacu bo ubwabo bakomeje kuresista bavuga yuko iyi ntambara tumazemo imyaka turi kurwana nta musaruro uri kubyara, mu gihe perezida wese Ndayishimiye we ari kubwira abaturage be yuko iyi ntambara iri kurwana ngo ari intambara y'ubwirinzi cyane, agatanga nk'urugero nka Gitabara akavuga yuko ifatanya na M23 nizongera atanga, ariko ikintu cyakabaye igisobanuro cy'uko leta y'igihugu cy'u Burundi yagakomeje kurwana ino ntambara. Nubwo ngiye mbivuga nk'umunyamakuru ariko mu mboni zanjye ndabona ikintu kiri gutuma abasirikare b'Abarundi bacika intege ku rugamba. Harimo n'abaturage bari kuvuga yuko iyi ntambara leta y'igihugu cy'u Burundi iri kurwana nta basaruro uri guhereza umuturage w'igihugu cy'u Burundi. Yego. Cyane ko ntabwo regana nubwo baboroheye none se bwana munyamakuru ngira ngo warabyumvishe. Urugamba rwabaye ku itariki ngira ngo niba ari iya mbere y'ukwa kane ejobundi ahitwa za Mwenga muri za Ruriba, ntabwo warwumvishe? Yego. Ruriba ahangaha M23 twirwanaho bagabye igitero gikomeye ku Barundi bari bamaze iminsi boherezwa bavaniye mu byerekezo byahariya mu majyepfo kuruta mu majyaruguru ya Minembwe. Uvuze Minembwe unyibutse inkuru umutekano wahagaragamo aka kanya angejejeho. Nyabuneka tumaze iminsi babwira abarwanyi bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bamaze iminsi batorezwa hariya mu ishyamba rya Kibira ndetse bagatozwa n'abarimo abazungu bivuga ko ngo ni Abafaransa n'abaki, ariko abari mu ihuriro P5 izo za FPR na zaki biravuga ko ngo bageze mu Minembwe, abangaba baturutse mu Burundi berekeza mu Minembwe. Imigambi ni mibi cyane ko inyeshyamba
abagabo zicara irimo bwa munyamakuru gusa akenshi ziza ruturunana za kodeko za FDLR usanga zerera hariya za Rurima usanga berera ahitwa za Karemberembe muri ariya mashyamba niho baba bihishe ndagiye baratukuye muri ayo mashyamba abandi berera hariya za Kasongo za Nyangwe n'ahitwa za Karima mu misozi hirya kure cyane y'aho M23 kuko baravuga bati mu gihe twebwe twaba dukambitse hafi y'aho M23 dushobora kubona n'akaga gakomeye kuko buriya nubwo FARDC igerageza gusapotinga za Wazalendo za FARDC za FDLR inyuma ikagaruka ivuga ko ishaka kuzirwanya ariko mu gisobanuro kizima za FDLR nazo zakumwe mu nkokora bikomeye n'imbaraga cyane zagiye zigaragazwa n'uyu mutwe ku mirongo y'embere ku rugamba bwana munyamakuru yego ubona yuko kandi n'umusaruro w'izi mbaraga wagiye ugaragara buri muntu wese n'utarabonye wenda cyangwa utabona amafoto n'amavideo y'ibera hariya cyangwa se ibera hano ku butaka bwa Kongo yajya asoma n'inkuru wenda zandikwa cyangwa se akaza agasura n'ikinyamakuru cyacu akamenya byinshi byimbitse ku bikomeje kugenda bivugwa kuko twebwe inkuru zacu zishingiye ku kuri kandi ukuri gushingiye ku kuri aho twebwe n'ubundi amakuru tuba dufite aho ubucukumbuzi bushingiye ku bimenyetso bigaragara n'amakuru tuba twahaye n'abari ku mirongo y'embere ku rugamba yego hanyuma ndagira ngo mu kanya gato nkurekure urebye rwose nta kibazo ahangaha Uvira ndagira ngo wongere ugire icyo like kuko hari n'abacancuro bivuga ko bakomeje no kwiyongera ku bwinshi umenye ko harimo n'abanya Algeria aha bangaba rero ngo bongeye koherezwa drone zimaze iminsi Bujumbura avuga ko zimwe muri zo ari zimwe mu zahiriye muri bwa bubiko bw'intwaro bivuga ko bwahiye hariye Bujumbura abo ngabo bo ngo bimeze bite rufungo ku ruhande rw'abacancuro baba Black Water tumaze iminsi tumva yuko ariko hatari n'umwuka mwiza hagati ya Black Water ndetse na Antoine Felix Shirombo nyuma y'uko Antoine Felix Shirombo asinye amasezerano mu bijyanye n'amabuye y'agaciro azwi ku bwoko bwa cobalt abanyamerika bararakaye rwose kandi ubwo mwumva bavuga Black Water bwiye Black Water yishe mu mutaka w'abasirikare b'abakomando ba Amerika aya ni amakuru tuba dufite neza y'ijana ku ijana kandi umuntu aba agomba kuyavuga nk'uko ayumva cyangwa ayazi ubwo rero hagati ya Black Water harimo ikibazo mbere y'uko binavuga yuko bamwe mu batanzi b'abanya-Israel na Black Water bari bafite inshingano zo kugaba ibitero bakoresheje drone za CH4 Mayinazi ntabwo bakiri gukoreshwa ahangaha byanateje n'ikibazo binavuga yuko Amerika nyuma y'uko bimenye yuko hari amasezerano yasinye hagati y'igihugu cy'Ubushinwa ndetse na Kongo yego ko Tshisekedi Tshilombo ashobora kuba yarongeye no gutekereza ubundi buryo bwo kuba yanakwifashisha abashinwa nabo bakaza gufatanya n'abanyamerika rero kwibaza ubushinwa azaza gufatanya n'umunyamerika gute kandi uzi ko bari mu kera wundi icyo ni ikibazo gikomeje kugenda kibazo ariko nanone bivugwa yuko noneho igisubizo cya nyacyo twari Tshisekedi Tshilombo ngo yamaze kubona yuko urufunguzo rwa nyarwo rwo gukoresha abanyafurika bagenzi be aho bivuga yuko abanya-Algeria bazanywe aho bivuga yuko Angola nayo ikomeje kongera abasirikare n'ibikoresho aho bivuga yuko harimo gutekerezwa n'izindi mbaraga Tanzania nayo mu mazi iminsi mwumva ko hari abasirikare yazanye bari Bujumbura benshi muri bo baranambukijwe bazanwa hariya mu misozi yegeye za Bukeni muri Karemi abandi bazana mu Bukenze hariya muri Karemi abandi bazana mu bice bya Marindi hariya za Baraka abari kumwe n'abanyangura n'abo banya-Algeria babyikomozaho ariko cyane icyiciro fatizo mu bikomeje kugenda bigaragara FARDC cyangwa leta Kinshasa nayo yamaze kuba itekereza cyangwa ivumbura yuko demokarasi ishobora kuba yanagaruka mu mujyi wa Uvira niyo mpamvu ubona imbaraga zikomeje kugenda zongerwa reka ngushimire cyane ubwo ariko nkomeza mbabwira ko hari ibiganiro bikomeje hagati ya Kongo n'u Burundi ku bishobora gusiga inkuru nziza ku baturage ba Uvira urakoze cyane bwana munyamakuru kandi ukomeze umererwe neza n'abakunzi bacu mwani bari arakoze cyane bwana Kalemba Aimable ngira ngo murabyumva ntacyo atababwiye cyangwa se ntacyo atabamenyesheje reka tumushimire cyane rero turamwifuriza gukomeza kugira impagarike n'ubugingo hanyuma reka mbabwire ko kuva ku munsi w'ejo byari kuwa kangahe byari kuwa gatandatu byari tariki eshanu byari tariki enye Mata ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
ndetse n'u Burundi batangiye ibiganiro. Abatangiye ibiganiro bigamije gucyura abanyekongo bahunze imirwano ikomeye yabereye muri teritwari ya Uvira mu mpera z'umwaka ushize. Muri Gashyantare, mu mpera za Gashyantare twabwiye ko hari hafunguwe umupaka wa Vugizo Gatumba, hariya umupaka Kavimvira warafunguwe, ni impaka ihuza Kongo n'u Burundi. Iyi mipaka yarafunguwe, abaturage batangira kugenda batahuka, ariko hari abaheze mu buhungiro. Aka kanya rero abo ngabo bagifite impungenge, hari ibiganiro biri gukorwa hagati ya guverinoma Kinshasa n'iy'u Burundi ngo bacyurwe. Guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo washyizweho na leta ya Kinshasa ari we Jean-Jacques Perusi, uyu rero yatangaje ko ibiganiro bibereye cyangwa se ngo biri kubera mu mujyi wa Kalemi, n'aka kanya bari kuganira ni mu ntara ya Tanganyika. Byitabiriwe n'abahagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi UNHCR. Guhera ku munsi w'ejo, ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, niko amakuru andi imbere ahangaha bigaragaza, ndetse n'u Burundi batangiye ibiganiro bigamije, nta kindi bigamije, nta yindi ntego y'ibi biganiro uretse gucyura izi mpunzi zahunze imirwano yacaga ibintu mu mpera z'umwaka ushize mu Kuboza, yaberaga hano muri Uvira. Uyu muyobozi Perusi asobanura ko iyo mirwano yabaye mu Kuboza ngo yatumye abaturage bagera kuri 1,200,000 bo mu bice birimo Sange n'umujyi wa Uvira bahungiye. Hari abahungiye imbere mu gihugu birumvikana, ariko hari n'abandi hafi 800 bahungiye muri Tanzania ndetse no mu Burundi, bose ubahuje cyangwa se ubabariye hamwe. Nuko ngo muri Uvira cyane cyane mu bice byo mu kibaya cya Rusizi cyangwa se Ruzizi, biraterwa n'imivugire yawe, habere imirwano. Ngira ngo twabigarutseho abo twabanye from day one. Uvira yaranzwe n'imirwano umwaka ushize, mu mpera z'umwaka ushize. Ubwo M23 rero yafataga ibyo bice, hari abahunze berekeza mu Burundi, muri Tanzania, aba bose rero hari kuganirwa hagati ya guverinoma Kinshasa no Burundi ngo harebwe niba bataha. Abanyekongo barahunze, n'aka kanya bahunze hari abajya bicwa n'indwara zigiye zitandukanye, ariko reka twifurize abakiri mu buhungiro kugira ubuzima bwiza. Gusa hari kurebwa niba batahuka. N'ubu ibiganiro birakomeje. Birakomeje, ubwo haraza kugenwa uburyo cyangwa se haraza gutangazwa uburyo bwagenwe abo bantu bagifite impungenge batahamo. Ibyo nibyo nababwira. Hanyuma ndeka mbabwire ko inyeshyamba, ubwo ntabwo nibagiye ko ngomba kubabwira iby'abari abayobozi ba M23 bahanwe. Utaza kwicara utazi ngo M23 iri muri position aka kanya mu maso, cyangwa se ku ruhando mpuzamahanga. Umuntu wahaniwe cyangwa se wahawe ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngira ngo murumva ko aba adafite ububasha bwo kuba yagenderera Amerika kugira ingendo runaka agirira mu miryango, mu bihugu bigize nk'umuryango w'ibihugu by'Uburayi, kuko nayo yagiye ifatira ibihano abayobozi ba M23 mu bya politiki ndetse na gisirikare. Reka maze ubwire ko hari amakuru atugera avuga ko mu by'ukuri inyeshyamba zibarirwa mu 4,000 mu mitwe ya P5, zo mu mitwe ya P5 irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Izi ngo zamaze kugera i Murenge muri Kivu y'Amajyepfo nyuma yo gusoza imyitozo zari zimazemo igihe mu gihugu cy'u Burundi. Ni amakuru rwose ashimangirwa, atangazwa, ndetse kuva ku munsi w'ejo avuga ko ngo hari n'abagaragaye hariya ku ndondo ya Bijombo, ni mu misozi miremire ya Minembwe hariya, ariko wegera Uvira gato ni muri Kivu y'Amajyepfo. Andi makuru iki gitangazamakuru dukesha inkuru kivuga cyangwa se kishimangira nuko ngo bari barwanyi bagiye nta ntwaro ngo nta ntwaro zihagije bafite. Muzi cyabiteye se? Izo ntwaro bari biteze ko bazinjirana mu Burundi, aka kanya ngo mu burasirazuba bwa Kongo binjiye amaramasa, kubera ko ngo nizazindi zahiriye mu bubiko hariya i Bujumbura. Ejo bundi twabigarutseho yankongeye yitanya abantu bagera kuri 6, ndabona ngo ni 6. Ahangaha ngo intwaro zahiye nizo zari kwifashishwa, none babuze ayo bacira nayo bamira, bavuga ati reka dupfe kwambuka, bagiye gukoresha nk'intwaro gakondo nta wamenya. N'utundi dutwaro turi aho ngaho, ngira ngo barajibana zakabaza rendo n'ibiki, birakomeye cyane. Aka kanya rero nuko nguko byifashe, ndetse murumva ko biteye impungenge cyane abaturage b'Abanyamurenge ndetse n'abonye ko ngo bwoko bw'abatutsi. Aka kanya imitima irahagaze, baravuga bati noneho
izi nkoramaraso turazikizwa n'iki? Byakomeye cyane. Umugambi wabo rero wabagize iyi P5 birumvikana ko ntago nkeka ko Kayumba Nyamwasa, ntago nkeka ko ba Nyamusaraba Alex wo umutwe wa Gumino, ntago nkeka ko ari umugambi wo kuza kubohora abanyekongo ndetse n'abatutsi ntago ariko bimeze, ni ukubica. Abasenga musengera bariyo, musengera bari muri Kivu y'Amajyepfo, birakomeye. Hanyuma nimyemerere twinjire noneho muri iyi nkuru ikomeye, ariko imasisi ho havuzwe imirwano ntarakira byinshi kuri yo. Bivuga ko rwose hano muri agace kitwa ngo ni hari ahantu rwose M23 yesuraniye n'imitwe y'inyeshyamba ngo ni UPCRN ndetse na ni ANCDH ndetse na AFDP. Izi zose zihuje ziri kurwana na M23 mu gace kitwa ngo ni Tongo ndetse ngo na Shingisha, ni muri Osoba Nyungu. Imboni yacu rwose iracyakurikirana uko byifashe, turaza kubigaruka mu makuru yacu ari imbere, ni mudahwema cyangwa se ni muhitamo gukomeza kubana natwe. Hanyuma rero areka mbabwire noneho ibyabo abayobozi ba M23 bafatiwe ibihano karahawutaka. Bafatiwe ibihano, nge nakwita karahawutaka kubera ko ni ibihano bidasanzwe bibakumira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mwari muzi uburyo bikomeye se? Birahambaye. Biravugwa neza ko nk'ubu General Sultan Makenga, iyo nkubwiye abafatiwe ibihano, Makenga ntiyabura, ntibishoboka. Nyakwigendera buri ngoma ntiyabura, ntibishoboka. Utaracisha n'amaso mu nkuru, harabo hita wumva ko bagomba kuba baribanzweho mu guhabwa ibihano nyine, donc bari ku rutonde. Nuko ngo ni raporo yashyizwe hagaragara donc n'itsinda ry'ubushakashatsi kuri Republika Demokarasi ya Kongo ni CRG ndetse n'ikigo gishinzwe ubufatanye mpuzamahanga CIC muri kaminuza ya New York. Ivuga ko abayobozi 13 mu rwego rwa gisirikare na politiki, 13 ba M23 bafatiwe ibihano mpuzamahanga byafashwe na Loni, Amerika rero ndetse n'umuryango umwe bw'Uburayi. Abo bose bafatiye ibihano abayobozi 13 ba M23 mu bya politiki ndetse na 13 ba M23 mu bya gisirikare. Ubwo bose hamwe ni 26. Nta bwinyagamburiro bafite. Ufite inzu muri Amerika ntago yemerewe gukomeza ntago yemerewe kuyaccessinga. Ntago ufite umuryango muri Amerika yemerewe kwinjira ngo agiye kusura. Donc ibyabo byose byarafatiriwe. Kuva mu Gushyingo ndetse no Kuboza 2012 umugaba mukuru wa M23 General Sultan Makenga yafatiwe ibihano na Loni. Loni niyo yatangiye mufatira ibihano. Amerika nayo yarabimufatiye ndetse n'umuryango umwe w'ibihugu by'Uburayi. Ngo nukubera kurenga ku cyo bisa amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu. Aka kanya urebye ibice bigenzurwa na M23 uburyo abaturage babayeho bakora ibikorwa byabo nta bakarante valere bakibamenesha, wakwibaza ishingiro ry'ibi bihano bifatirwa abayobozi ba M23. Noneho ubwo mpereye kuri General Sultan Makenga, hari na Twayisiwe, ntago ari Twayisiwe ni General de Brigade Bernard Byamungu Maheshe. Uyu nawe ntago yabura gufatirwa ibihano, nawe ari ku rutonde. Ahubwo ahangaha nkuko byanditse ku murongo hari General Baudouin Ngaruye. Uyu nawe ni umwe mu ba operators bakomeye cyane, cyangwa se umwe mu bayobozi ba operation yakoreye muri Virunga, nizo zavuzwe cyane, zasize FDL zirirayo kwarika. Ni operation zasize FDL irirayo kwarika bitewe n'ibyayibayeho muri urwo rugamba muri Virunga, aho bivuga ko M23 ngo yabakwitaga ngo yuriye ibiti. Twabigarukagaho abo twabanye from day one, ngira ngo murabizi. Ubwo rero Baudouin Ngaruye ari ku rutonde rwose, ni komando w'akarere ka mbere k'ibikorwa, ndetse na Innocent Kayina wigeze kuba umuntu ukomeye cyane muri uyu mutwe wa M23. Uyu nawe ari kuri uru rutonde. Innocent Kayina nawe ari kuri uru rutonde. Ubwo M23 yatsindirwaga hari igoma cyangwa se yasubiraga inyuma ikerekeza muri Uganda, nahe Kayina yari umwe mu bakomeye cyane muri M23. Aka kanya ntari kumwe nabo, ariko nari ku rutonde rw'abafatiwe ibihano na Amerika, umuryango umwe w'ibihugu by'Uburayi ndetse na Loni. Nyuma ya Innocent Kayina, uyu Innocent Kayina yigeze kuba
inkingi ya mwamba cyangwa se umwe mu mashyirwa namwita ishyiga ry'inyuma muri M23 ubwo M23 yatsindwaga cyangwa reka mbyite ko ubwo M23 reka mbivuge gutya ubwo M23 yasubiraga inyuma ikavigoma muri 2012 na 3 basubira muri Uganda Kayina yari umwe mu bakomeye muri M23 aka kanya ntari kumwe nayo ariko ndetse hari n'ibyo ashinjwa na M23 ariko uyu Kayina Innocent Kayina yari colonel yari afite ipeti rya colonel uyu nawe ari mu bafatiwe ibihano na Loni Amerika ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi. Colonel Innocent Zimurinda ni umuyobozi w'ikicaro gikuru yafatiwe ibihano na Loni kuva mu Kuboza 2010 n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi kuva icyo gihe rero ndetse na Amerika yafatiwe ibihano n'umuryango umwe w'ibihugu by'Uburayi European Union kuva icyo gihe ndetse na leta zunze ubumwe za Amerika zamufatiye ibihano muri Mutarama 2013. Tujye mu bya politiki ubwo tuhereye mu bya gisirikare. Colonel Nanga, coordinateur wa Alliance Fleuve Congo, umuhuza bikorwa wa AFC M23. Uyu nawe yafatiwe ibihano bwa mbere na Amerika muri Werurwe 2019 atarana joininga M23 hatarabaho icyitwa AFC ngira ngo cyari kitaranatekerezwa. Uyu Colonel Nanga yafatiwe ibihano ni perezida yari perezida wa komisiyo y'amatora muri Congo bivuga ko ari nawe washyizeho Tshisekedi wafatanyije na Kabila ariko Tshisekedi byo bumvikanye aza kubirengaho ahangaha rero nkuko bigaragara Colonel Nanga yafatiwe ibihano hanyuma nanone afatirwa ibihano muri Nyakanga 2024 ariko ahangaha mbere gato muri 2019 Nanga yahafatiwe ibihano ngo kubera guhungabanya inzira y'amatora muri demokrasi hanyuma nanone afatirwa ibindi bihano muri Nyakanga 2024 kubera uruhare rwe nk'umuyobozi wa AFC M23 umuryango umwe bw'Uburayi bw'ibihugu by'Uburayi wamufatiye ibihano ndetse ibihano bya EU byo byafatiwe Nanga muri Nyakanga 2024 hari n'umwungiriza we Bertrand Bisimwa n'umuyobozi wa politiki wa M23 yafatiwe ibihano na Amerika muri Nyakanga 2024 ndetse n'umuryango umwe bw'ibihugu by'Uburayi muri Werurwe 2025 hanyuma muri Werurwe 2025 kandi abandi bayobozi bakuru batanu bafatiwe ibihano n'umuryango umwe bw'Uburayi barimo Desire Rukomera ukuriye gushaka abayoboke harimo uyu Desire Rukomera ashinzwe gushaka abayoboke cyangwa se aba joininga M23 ndetse no kwamamaza n'ibiki byose hanyuma hari na Colonel Johnny Imaninzenze Johnny uyu nguyu ni umwe mu bagaragara M23 mu biganiro agiye kuvuga ibya gisirikare uyu nguyu rero nawe ari ku rutonde rw'abafatiwe ibihano akuriye iperereza rya gisirikare. Hari kandi uwitwa ni Jean Bosco Nzabonimpa Mupenzi ni umuyobozi ushinzwe imari. Hakaba Joseph Musanga Bahati Erasto, hari uyu ni guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru wakizwe na M23 ndetse na Justin Gacheri Musanga ni komanda wa zone, harimo kandi na Benjamin Mbonima umunyamabanga mukuru wa AFC M23 akaba na muramu wa General Sultan Makenga wafata ibihano n'umuryango umwe bw'Uburayi. Corneli Welingoma wari umuvugizi wa M23 bya gisirikare warashwe na drone z'isiga cya Kongo muri Gashyantare. Uyu yahoze ari umuvugizi akaba n'umuyobozi w'ingabo muri M23 yafata ibihano na Loni muri Gashyantare 24 ndetse n'umuryango umwe bw'Uburayi muri Mata 2024. Yishwe ku itariki ya 24 Gashyantare 2026 mu gitero cy'indege zitagira abapilote ni hafi ya Rubaya muri Kivu y'Amajyaruguru. Inshuti bakunzi bacu hano kuri Ibakwe Media TV, reka mbashimire cyane kubana natwe ndetse mbifurize kugira impagarike n'ubugingo ibyiza byose bitangwa n'ikiganza cy'Uwiteka bibahundagareho. Reka tubane mu yandi makuru ari imbere. Mbashimire cyane reko mbasaba gukanda subscribe, gutanga ibitekerezo cyangwa se ama comments, gusharinga musangiza abandi amakuru madukundisha. Ibi byose ariko mukabikora mu gihe namwe ubwanyu mwumva mwanogewe.